Kalesija, omeđena planinom Majvicom sa jedne i obrancima planine Javornik sa druge strane, ekološki čista, pogodna je za različite vrste boravka, planinarenja, šetnje u ugodnom ambijentu, ali i rekreativnog bavljenja ekstremnim sportovima, biciklizmom ili tek ugodnim odmorom u prirodi. Dobrodošli u Kalesiju. Dobrodošli u Tuzlanski kanton. Najznačajniji simboli prošlog vremena prepoznatljivi su u preko 500 stečaka i velikom broju nišana na cijelom području Kalesije. Neki od stečaka su vrlo rijetki i teško ih je vidjeti na drugim mjestima. Stečke karakteriziraju bogati i vrlo specifični ukras. Smještena na putu Tuzla-Zvornik, saobraćajno je dobro povezana sa ostatkom Bosne i Hercegovine, a blizina granice sa Srbijom, a posebno međunarodnog aerodroma Tuzla, Kalesiju čini lako dostupnom posjetiteljima. Naročito popularna destinacija za paraglajdere, bicikliste, planinare i rekreativne sportiste je brdo Vis iznad Kalesije. Na teritoriji Kalesije nalazi se još jedna jako zanimljiva lokacija za ljubitelje letenja i padoberanstva. Aerodrom Tuzla Jegin Lug je sportski aerodrom i namijenjen je za sportsko i amatersko letenje i obuku pilota motornih aviona, jedriličara, skakanje padobranaca. Ovim putem je prolazila trasa starog karavanskog, takozvanog Pašinog puta, čiji se tragovi vide i danas, a koja je svojevremeno spajala Zvornik i Gornju Tuzlu. A na putu svakakvih čuda, legendi, građevina, džamija, mjesta na kojima se prizivala kiša, starih zaboravljenih dovišta i grobova. Za trasu je korišten stari rimski put, a to potvrđuju ostaci rimske tvrđave. Trasa za šetnju, planinarenje, rekreaciju i vikend u zelenilu ide od Vodenice u Palavrama pa sve do Rimske Gradine. Na putu je odlično očuvana nekropola stečaka u Bulatovcima, a za put se veže i legenda o džamiji koja je silazila s brda. Uz prirodne ljepote koje krase ovo područje, izletišta i kulturno-historijska bogatstva, Kalesija turistima nudi šansu da na jednom mjestu osjeti toliko raznolikosti. Kalesija ima svoje pećine, stijene za penjanje, svoje vode i izvore, a jedan od njih je ljekoviti izvor Kiseljak, koji se koristi već stotinama godina. Baziran na proizvodnji zdrave hrane, ruralni turizam je važan dio turističke ponude Kalesije. Što izvorna pjesma kaže da je srcu najmilija, Kalesija pruža zaista pregršt izazova i razloga za posjetu. Zato ne oklevajte, posjetite Tuzlanski kanton, posjetite Kalesiju.